Ngithemba ukuthi nawe ubusisekile uNkulunkulu izindaba ezambula namuhla ekuseni. Before nje sikhuleke sivule ngizothanda nje ngizofunda ku-early writings page 64. Kufundeka kanje ngesilungu. Kuthiwa time is almost finished. Isikhathi sesiphelile bazalwane. Bese kuyaqhutsheka kuthiwa umbuzo olandelayo uthi do you reflect the lovely image of Jesus Christ as you should. Shuthi umbuzo lana esibuzwa wona emva kokuba sesikhunjuzwa ukuthi isikhathi sesiphelile. Umbuzo esibuzwa wona ukuthi ingabe mina nawe se reflecta yini i-image kaJesu Kristu ngalendlela engabe kumele ngabe kwenzakala ngayo. Amen. Amen. Bese liyaqhubeka lithi then I was pointed to the earth and saw that there would have to be a getting ready. Angithi sisifunda siyabona ukuthi siyalungiselela. Nokuphuma emadolobheni siyalungiselela. Mayelana necharacter yethu siyalungiselela. Kusesifisweni sikaNkulunkulu ukuthi mina nawe sisindiswe. Ukuthi sisifunda lezi zinto siphinde futhi uNkulunkulu simsebenzela ukuyolanda nabanye bawuthole lo musa mina nawe sesiwufumela. Kumele ngempela sifike kule stage la khona i-image kaJesu Kristu ivela kimi nawe. Amen. So thobisa amakhanda ke then bese sibuya ngomfundo. Baba wethu namandla wonke intaba ezinomhlaba. Siyabonga namanje kuseni umusa wakho. Siyabonga uthando lwakho olungatisaya. Siyabonga ukuthi lokho isifikile lana kuningi okwambulayo. Uyakhuluma ngempilo zethu. Esicela ukuthi uqhubeke namanje ukhulume nathi. Uyazi baba senamandla onke ukuthi kuningi okusenhlizweni zethu okusikhathazayo. Sikuletha kuwe sazi ukuthi uma sesikulethe kuwe isimo sethu soguquka. Siza kuwe nangalokho ukukholwa. Uyakwazi baba ukuthi unamandla ngokukhathaza abantwana bakho ngokwahlukana. Uyakwazi abakushile emakhaya. Uyakwazi kade bahluphe evikini. Kuningi baba wethu namandla ukuthi kusenhlizweni zakho wena uyakwazi ukubonile. And uyazi ukuthi kulesi mabadlula suku kunjani. Siyakucela ukuthi namanje ubalekelele ususe lokho ukukhathazeka. Usuku lolo sulungcwelisile vele. Usuku lelo the khona sothola ukuphumula kweqiniso. Siza kuwe ngokukhulu ukukholwa ukuthi uzakususa konke lokho kusikhathazayo. Ukuze izwi lakho uma lifike enhlizweni zethu ezumhlabathi ovundileyo. Ukuthi esikuzwayo sikwazi ukuthi siphile. Singagcini nje ngokuzwa kuphela. Konke lokho sicela ngelihle igama leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Wantsazana bathukile nje. Liyaphila bazalwane. Amen. Into sobe sifunda ngaso besifunda ngomkhuleko. Mntanzi phakathi kithi sonke lana akekho ozothi mina selokhu ngamazi ukuthi esangazi ngikhuleka. Sonke ngithi sike sakhuleka. Kaningi futhi. Abanye mhlawumbe bano 20 years bekhuleka. Abanye mhlawumbe banonyaka. Omunye mhlawumbe nje unenyanga eyodwa nje ekhuleka uNkulunkulu. Kodwa sonke sesike saguqa phansi sakhuleka noNkulunkulu. Amen. Ngoba uNkulunkulu angithi ukhulumile ezwini lakhe. Wena uresponda kanjani ke ngomkhuleka ngithi. uNkulunkulu uyabazisa indaba zakhe ezwini lakhe angithi. Izwi lakhe lisikhanyiselayo. Njenganoma yipi ke i-conversation kumele ukuthi nawe uthole ithuba lokuthi nje ukhulume noNkulunkulu uthi Nkosi ngiyakuzwa lokho okushoyo.
ngilekeleleke kulokho engishoda kuko. So lokho esizofunda ngakho sizobheka nje ukuthi umkhuleko uyini, ukuthi umkhuleko ubaluleke ngani kithina, nanokuthi uNkulunkulu ufisa ukuba sikhuleke kangakanani, nanokuthi futhi umkhuleko uzosisiza kanjani mina nawe. Ngoba yonke into uNkulunkulu asibekele ukuthi siyenze izele ukuthi izosiza mina. Njengoba uNkulunkulu ade sifundise ekutheni ukuthi zonke izinto esinikezwa zona uNkulunkulu akayibekanga ukuthi zizoshintsha yena o zizo-improve yena, kodwa zonke izinto uNkulunkulu ayibekile zizodila kanye mina nawe. Amen. Engila ngizothanda ukuthi siqale khona sende lapha encwadini yamaHubo, isahluko chapter 8. Engifuna siqale sibheke sesifikile kumaHubo. Sizofunda laphana. Sifikile kumaHubo chapter 8. Amen. Engifuna sikubheke lana kule ncwadi yamaHubo ukuthi njengabantu abakhulekayo kumele sazi ukuthi sikhuleka kubani. La mavesi ngiwathanda ngoba yamveza ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Ukuthi uNkulunkulu avumele mina as-invite ukuthi sibeke kuye umkhuleko. Lana ngiyathanda ngoba ngempela ukumangala futhi abe sibanakho uma sicabanga ngomkhuleko. Ukuthi uNkulunkulu osekudale konke ongako kodwa unesikhathi sokuthi azolalela mina. Kwesinye isikhathi ngisho ngibheda njengoba usami kade ethi akusiyo yonke imikhuleko, sinokukhula nemikhuleko obonako kodwa uthi hey ukube siyazi ngempela uNkulunkulu into ibuya kanjani singashaya amahloni, kodwa uNkulunkulu uyakulalela konke. Amen. Sesifikile lapha kuPsalms chapter 8. So suka lapha kuyivesi uverse 3. Sigcine lapha kuverse 3 no 4. Lapha ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozimisileyo. Umuntu yini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Wamenza abe ngumbuso phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe. Hayi siyabona. So siyabona abazali la uma silifunda ngempela leli ukuthi kuyisimanga ukuthi uNkulunkulu esekudale konke, kodwa uyakwazi ukuthi mina nawe akwazi ukusilalela masokhuleka kuye sizokhuluma naye. Leyo nto isimanga abazali ngifuna siqale lapho ukuze sibone ngempela le ndaba yomkhuleko iyamangalisa ngempela ukuthi ngempela uNkulunkulu usithanda kangakanani, usitshengisa nangomkhuleko ukuthi ngimthanda kangakanani, ukuthi sengikwenze konke mina lokho kodwa ngiyavumela ukuthi wena uze uzobika kena lento ekuhluphayo, uzobika kuye lapho noshoda khona. Yilokho nje bengifuna sikubheke lana abazalwane. Into engifuna siyibheke ke manje ukuthi yiziphi izathu zokuthi sikhuleke. Ukhona mhlawumbe nje ongathanda singaphakamisa nje usho ukuthi nisiphi izathu ubona ukuthi yini isiphi izathu esikwenza ukuthi uguqe ukhuleke uNkulunkulu. Abazalwane siyakhuleka. Aniselazi izathu. Ngicela kubaba mina isizathu esenza ukuthi ngikhuleke ukuthi ngizokwazi ukuthi ngixhumane naNkulunkulu. So wenzela ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bukhulu, ngoba bonke ubudlelwane obukhona uNkulunkulu asinikeze bona njengabantu, ngisho ngathiwa umndeni, ubaba nengane, unkosikazi nomkhwenyana nabangani, into ebalulekile ukuthi babe nesikhathi ndawonye bekwazi ukuthi bakhulume. Angikwazi ngithi uSamka umngane wami omkhulu kodwa sikaze sikhulume unyaka wonke. Yenzeka kanjalo, akwenzeka ngithi. So uqinisile ubaba ukuthi ngempela ufuna ukukhulisa ubudlelwane bakhe. Omunye kade ephakamisile. Yebo. Kusesikhathi indlela isimo sakho sempilo ufuna ukubuyela ngithemba, ufuna ukubuyela nangamandla. Konke lokho sithola uNkulunkulu. Amen, amen. So lana siyathola futhi ubaba esho ukuthi impilo ifika nezinkathazo eziningi. Kuyenzeka ukuthi ngempela uzwe ukuthi yabona la
ngidinga nje ukuthi ngikhuleke mase ngikhulekile futhi ngiba ngcono angithi kanjalo ukuba ngcono maswazi ukuthi ngimazisile lona ade sifunda kuPsalms 8 lona odala izulu nomhlaba wazisa umuntu vele onamandla okushintsha isimo sakho angitshelanga umngane ozongitshela ukuthi hey kuyolunga uzolunga engakwazi ukushintsha isimo sami but uyazi ukuthi mangitshela uNkulunkulu okudale konke yini ke engamhlula ukuthi ashintshe lesimo sami engibhekene naso amen yabekho ukuthi mangabe ngikhuleka mangabe ngibhekene nezimo umkhuleko ungenza ukuthi ngingafocus eyimene ngibhekene nazo ngoba izimo zizohlala zikhona amen uthi uPastor Ntabeni wakancanana uthi kusama starters bazalwane meaning ukuthi there is more that is still coming amen but mina mengumuntu ohleli enyaweni kaJehova kuye ukuthi noma zengishaya kodwa angiwi phansi ngiyaphakama ngoba ngumuntu ozinze emkhulekweni lokho kwenza ukuthi ngingabheki izimo through umkhuleko ngibheke uNkulunkulu while izimo zingiletha ngoba ngihlala emthandazweni amen amen ave ngizithanda lezi zinto ngoba khona ilist engiyibhalile kodwa ngihamba nayo le list asiqhubeke amen so ukuguqa ngithi uthandaza ukukhulekela umuntu osekwazisile futhi isimo sakhe so uma uthandaza awuhlezi uyithandazela wena ngithi so sikwazi sithola nethuba lokuthi nalabo uNkulunkulu abangamazi uma bekufikela nenkinga wena uyazi ngaphakathi ukuthi kodwa nginayo uThixo ozokwazi ukushintsha isimo sabo ngiyabakhulekela ngithi lapho esinye isizathu ukuthi sibenze ukuthi ukhuleke yebo engoma esikhathi ngiyakhuleka uma ngabe ngicela i-guidance kuNkulunkulu amen kunesimo where I don't know what to do which way to take mhlawumbe ngingakaqali ukuba confused kube ukuthi nje ngisacela ukuthi this is the thing ngicela lithi ne-guidance yakho how to do this whether to do it or not to do it enye into ke ngihambe ngayidiscover ngokuhamba kwesikhathi amen ngicela i-guidance uma khona into engiyibekile angisayiboni ngiyibekephi ngiyifune ngisangane ikhanda ibalulekile ukuthi ngiyithole ngivele ngikhuleke ngithi Nkosi ngicela ngikhombise ukuthi ngibekephi and ethembekile ngize ngihleke ngixoxele ngisho ngithi akufana nje uma ngathi usunombogo ngalo into ekade ngiyibheka futhi ngingayiboni so sometimes ngiyakhuleka kaNkulunkulu ngithi Nkosi ngikhohlile ukuthi kuphi akukhombise futhi entweni ongayibuka umuntu athi incane kodwa wena uNkulunkulu uyasiza so noNkulunkulu athi siyakhuleka siyabhekana futhi nezimo lakho nothi angazi ngenze njani napho kuthiwa siphumeni semadolobheni angazi ngizocala angithi nalokho kuzokwenza usukhuleka mhlawumbe sekuzokwamukela abathathu ke yebo ma isikhathi esiningi mina ngikhulekele ngisuke ngizibona ubuze bami ngizibona ukuthi angifanekile ngicela uNkulunkulu angiguqule sometimes uma ngicela usuke point izinto esuke zingekho kumina bese ngiyambuza uNkulunkulu ngeinyembezi ukuthi Jesu wena wedwa ongangiguqula ngesimo amen umkhuleko kwami uyangibheka kakhulu hey ubaba kade phambili baba umkhiza nje baba hayi ukuthi yokudlulela nje ayikho ukuthula kwazalwa amen ngiyabonga ukuthola leli uNkulunkulu mina mangithandaza ngisuke ngiya kuyena nangokuthi ngendlela engiyona ngifuna ukusondela njalo manje angazi ngenza kanjani kodwa uNkulunkulu lokho esondela naye ngokumbona izinto kuleli sonto nje kwezenye into evize yangixaka ayingixake kakhulu ngoba ngithe mangisedrobheni ngathenga isihlilini ngisithengele inkukhu ngasithatha-ke lesihlilini ngayohlala naso nje engathi ngingafunda futhi ngafunda isifundo sasisifunda ngesonto elidlule ngasifunda ngathi mangiphakathi nalesifundo sesijulile manje sesishubile naso kumina kwavese kwasuka inyoni yahlala la kumina athi mayihleli la le nyoni kumina ngathi hayi angikwazi-ke nokuhlale kanje
Nayibuka kanjena iyangibuka kanjena. Athi mina inyoni ihlale kanje kumina kwenze njani? Iyathi inhliziyo kwenza ukuthi ngoba ngihlale namabele la. Hayi ayikaphenze ngayihleka le. Yathi inhliziyo akusuku yathi nayo ngasihlala. Ayihlale. Kaze yasuka ngesikhathi sengicabanga ngayo nalento engiyifuna. Hayi ngathi kufanele lamanzi lawa lendaba le iwumthombo wemfihlakalo kaNkulunkulu indaba elikhulunywa ngayo ngesontweni. Hayi-ke ngithe nje ngisephakathi nayo ngicabanga ngayo manje angisaqhubeki nayo nayi nale nyoni la ayisukela inyoni kancane yahamba ngathi zasinda lezi nkulu ngoba lesini ngeke ngisasebenzisa ngosinika abantu azidlele inkukhu la zidla khona zizoyikhaya kusho ukuthi lento le bengithi ngizoyenza bengizoyiphazamisa le nkukhu kanti vele sekushiwo kwathiwa ngiyayibulala hayi uNkulunkulu ave ekhuluma yabona uyakhuluma ngendaba ezogcina ke ezothula Sesikhulekela ukubonga. ukubonga eyibuka sesibalile isitengasiyabuza Ngoba kwesinye isikhathi siyayibuka izimo esingena kuzona ukuthi uNkulunkulu uyivumelele ngoba ngiyayibuka ukuthi angithi siyamkhulekela umuntu egula angaphili. Bathi siyayimbonga uNkulunkulu ngoba ukukhulekela isimo esibuhlungu ukusondeza ngakho mengase lezinto ungaguli kuzona. Ngiyakuthandaza. esokugcina-ke seyabona ukuthi umsenzo yathisha unzima ukhetha abantu ukuthi ngiyoba yebo esokugcina. Okay, no, mina okungenza ngikhuleke I think into ey'ntathu. One, uNkulunkulu othi ngibuze ngizakuphendula ngitshele into ongazaziyo. Two, uyena othi I know the plans I have for you. Okwesithathu, uyena othi uyothi ungakakhuleki bese ngiphendulile. Bese ngithi ubani komunye angaya kuyena. Siyayibonga ngempela abazalwane lelist yazi ilist emnandi lena and sonke ziningi ezinye izathu yabona izandla besakhona ngenza so wonke umuntu nomuntu unezizathu kahle kahle wonke umuntu uyangaba nezizathu sakhe ehlukile wonke umuntu ube simnikeza ithuba lokuba asho ukuthi yena kungani eguqa phambi kaNkulunkulu ekhuleka. Amen. So sizobheka nje amavesi ambalwa but engifuna futhi ukusho ukuthi zonke lezi zinto eniyibalile zikhomba into eyodwa ukuthi sikhuleka ngoba uNkulunkulu siyamethemba. Yonke lezi zinto ezibalayo zisho ukuthi uNkulunkulu ngimthemba kukho konke ngoba uma uNkulunkulu uzokhuleka kuye ucela ukuthi lona ogulayo ucela ukuthi asindiswe uqonda ukuthi ngithembe wena uNkulunkulu anginalo olunye usizo angithi uma ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize nalesi sono esingihluphayo engilokhu ngiwa kuso ngicela uNkulunkulu ngoba akekho omunye umuntu ozongisiza angithi. So zonke lezi zinto esizibalayo ziyaveza ukuthi uNkulunkulu sikhuleka kuye ngoba siyamthemba. Yilokho okubalekile ukuthi sikhuleka kuye siza kuye ngoba siyamthemba ukuthi lokhu uma sikumazisa uzoshintsha isimo sethu. Amen. Asende laphana ke encwadini kaMateyu sizofunda laphana ku 24 uMateyu 24 sizofunda nje uverse 4 osefikile ke engasifundela Matthew 24 verse 4. uJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa muntu. Amen. So siyathola lana uma uJesu ekutshela abafundi ngokuthi ukubuya kwakhe nokuphela komhlaba kuyokwenzeka kanjani before abanikeza ama signs. Into yokuqala uJesu ayishoyo yini ukuthi baqinisekise ukuthi bangadukiswa muntu. Ngoba uJesu lokho akushilo la into vela ayiseyibonile ukuthi ukuduka kuzobe kuyinto ekhona. So sengiqhubeka kuyo leli sithi isizathu sokuthi sikhuleke futhi yikho ukuza kuNkulunkulu ukuzomcela ukuthi inkosi ngisacela ukuthi ungikhangisele ngazi ukuthi lokho engikutholayo ngabe kuyikho yini ngempela. Yingakho uma sizofunda iBhayibheli siyatshela ukuthi ungalifundi iBhayibheli ungakakhuleki. Amen. So ukuze uNkulunkulu azokulekelela ngomoya wakhe oyingcwele lona inspire ukuthi iBhayibheli libhalwe
kube uyena futhi ozokuchazela kwambulela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini la mayelana nawe nempilo yakho nakho konke obhekene nakho. Amen. So bengifuna sikubheke lana ukuthi uJesu vele usitshelile ukuthi ukuduka into ezobikhona. And mina nawe njengomzalwane kumele sikulwele ukuthi sidepende kuNkulunkulu, simthembe ukuthi asichazele konke esikufundile. Ukuthi nesikufundelana ngihambe ngibuyele endlini ngithi Nkosi ngicela ungicacisele ngizwile ukuthi siyibandla kumele senze ukuthi. Kodwa mina eyami impilo ngenze njani mina? Ngiqale kephi? Amen. So ilokho ngifuna sikuveze kuleli verse ukuthi uNkulunkulu uyafisa ngempela size kuye sikhuleke. Esingakubalanga futhi sengiqhubeka kuye list. Akekho la kini othe ukhulekela ukucela uxolo uNkulunkulu. Ukhona mhlawumbe mina engamzanga. Kodwa ngoba ilist ibisaqhubeka mshobe kuzohamba hambe ngeke. Kodwa uma uNkulunkulu angithi siza kuye sizolicela ngithi uxolo. Aseni lapha ku Matthew 6 sizofunda nje iverse elodwa noma sisazobuya kule chapter ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ngifuna sikubheke lana ukuthi uNkulunkulu uma thina sikhuleka njengezona ngithi kumele sicele uxolo likaNkulunkulu. Angithi kusenade kukhulunywa ngokuthi uNkulunkulu uma sike nje sathi siyaxolisa umusa wakhe nje uyasixolela. Akukho kumele sikwenze ukuze uNkulunkulu athi hayi manje sengiyaxolela. Akeze ukusho ukuthi uNkulunkulu hamba okwenza u1 no2 no3 mose ubuya lapho ke sengakwazi ukuxolela. Kodwa nje uma uguqile wathi Nkosi ngiyacela ukuthi ungixolele kulezi izono lezi zami enginazo. uNkulunkulu othandweni lakhe nasemhleni wakhe uyasixolela. Amen. Sesifikile lapho uverse 12 ngasifundela umuntu. Usithathelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Amen. Siyathola ngisilana ukuthi leli verse esilifundayo iverse elibhilonga kumkhuleke uJesu atshela abafundi ukuthi bakhuleke kanjani. Bethini mabekhuleka kubaba ngithi. But bengifuna sikuveze lokhu ukuthi siyakhuleka sicele uxolo kuNkulunkulu. Okusho ukuthi uma mina kuzophela inyanga kuphela unyanga ngingaze ngikhuleke. Kusho ukuthi mina ngingaze futhi ngize ngithole nethuba lokuxolisa uNkulunkulu. Siyakubona lokuthi umkhuleko ubalekile ukuthi ekseni mangivuka elanga mathele yoshona ngoba kukhona lapho lesiphambo wakho la ngimcabanga. And uNkulunkulu akafuni ukuthi sihlale nalezo zono lezi singaxolisanga kuyo ukuze asithethelele. So siyabona ukubaleka komkhuleko ukuthi ngempela uma sikubuka ngalendlela ukuthi kumele izono zethu sithelele. Kuyasitshengisa futhi ukuthi into eshudlena yemihla namalanga. Ngoba manje uma mina ngizothi nginokona la ngimcabango izinsuku nezinsuku zilandelana. Okusho ukuthi kumele uma sengikwenzile lokho ngibona futhi uNkulunkulu engivezela ukuthi ngonile lana ngaphambi kwakhe. Kumele ngiye kuye ngenze njani ngiyoxolisa. So siyabona ukuthi lesipho uNkulunkulu asiphe sona. So kuba sikwazi ukuthi size kuye ngomkhuleko. Yithuba lokuthi futhi sixolise ukuze azosithethelela. Amen. Angazi ngibona ubaba engathi bekhona. Yeah. No, before msaphala mhlile brother. Oh, ngifika ngibeka nje ukuthi mina ngiyathanda ukuthi mangikhulela nje baba bonile ngokukhuluma ngokucabanga nangokwenza. Ngiyacela konke ngikwenze nganani. Amen. Ngikhulela ngithandayo. Bakhona engikhuluma anawe ukuthi ngasigabi ngikhuluma naso isikhathi. Amen. Konke lokho. Hayi ngiyayithanda ngempela leyo because ngisho sikhuleke lokhu kusile siyabeka uNkulunkulu ukuthi asithethelele lapho lesimone khona. Nalapho noma siyazi ukuthi into enokwenzeka sibuye siphambi kodwa uNkulunkulu uthi asizeni kuye. Elingithandile umama ngobuze wachaza ukuthi akagcini kuphela nje ngokuthi ngiyaxolela. Uphinda kupha amandla futhi. Ukuthi futhi uhlukane naleso sono. Kuze ngakusasa ungabuyi nasempini. Nakusasa ungabuyi nasempini. Ukwazi ukuhlukana nawo kuphelele. Amen. Yilokho ebengifuna sikuveze nje la. Ngizocela futhi lapha encwadini uFirst Petro. uPetro wokuqala. uFirst Peter. So lapha nje ku chapter 5 sifunde uverse 7. Ngoba ngishilo ukuthi esisiphila lempilo uNkulunkulu uyazi ukuthi ziningi izinto esibhekene nazo. Njengoba sihlangene lana baningi abathi ngilana kodwa umndeni wami mhlamba ukho la. Ukuthi ngilana khona umuntu mhlawumbe endlini engisuke ngingazwananga naye. Uyabona lento engisho ukusho ukuthi ziningi izinto ezisikhathaza ngokwahlukana. Omunye uzokhala ngokugula.
omunye uzokhala ngokuthi inkonzo yokubuyiselana le ubrother asikhumbuze ngabe ukuthi iyona inkonzo esinikezwe yona iminiso ukuthi uyazi la khona othi ngoba sengilani kodwa khona lokho kungikhathazayo ukuthi nginomfowethu nginodadewethu nomama nginobaba nengane lapho ningazwananga khona nabo kuleli viki esiphuma kulo. Amen. Sesifikile lapha ku 1 Peter chapter 5 verse 7 osefikile ngasifundela. Ngiphonse izinkathazo zini zonke phezu kwakhe. Amen. Ngoba uyanikhathalela. Amen. So lana ngiyayithanda ila siphathi ngiphindela lapha. Ngokuba uyanikhathalela. Amen. So kuthiwa sikhonseni konke. Akusho ukuthi kukhona engeke sakwazi ukuthi sikukhonse kuyena. Kodwa bonke okuyinkathazo nakho uNkulunkulu uyasi-invite ukuthi kulethe kimi. Kulethe musu ukuhlala naye. Wakwabona usindwa into ikusinde ngoba ungakayilethi kodwa masuyilethe uNkulunkulu uzothi umthwalo uzawazi wena. Uma amadesho la ekhuluma nje enza umzekelo ukuthi ngisho udukelwe yinto endlini. Yazi lento nokuyibheka uthatha uze kuphela i-hour uhlale phansi uphinde usukume. Uyibheka uphinde uhlale phansi sathi ngenze okunye. Kodwa la moment ukhuleka kuthatha ngisho iminute thatha uNkulunkulu naye lapho imfishini. So uyabona ukuthi lento siyayenza la ngeenkinga esiba nazo. Sizama ukuzenzela thina. Ufike la khona ongazi ukuthi wenze njani. Ungambizi ukuthi uNkulunkulu uqhubeke. Uzenze kuyothi sekukade usukuzame konke bese uza kuye. Bese uyabona ukuthi yazi kube ngiqale kuwe Nkosi. Ngabe impilo yami ivele yalula. Lana siyakhunjuzwa futhi siyakhuthazwa mina na ukuthi asikulethe konke kuyena. Ungayithwaleli wena. Akusho ukuthi sithwalele. Kuthiwa kulethe kuye konke. Amen. So ngicabanga ukuthi ke kule list le kade sihamba nayo inde le list le. And futhi ngashona nelanga masingaqhubeka. Kodwa bengizama nje ukuveza izinto ezenza ukuthi mina nawe size kuNkulunkulu. And uNkulunkulu sabona futhi ukuthi uyasi-invite mina nawe ukuthi size sikhuleke kuye sizokhuluma naye. Noma izinto eyazi impilo yethu akukho esingafihlela uNkulunkulu kodwa uyafisa khona lento eyenzala kuwe ngoba ngisho ayikho uNkulunkulu into asinikeza yona ezoshintsha yena noma ezokwenza into kena but kwenzelwe thina. Into enjengomkhuleko khona into eyenzakalayo leyo umuntu masuyibhodlile leyo nto angithi. uNkulunkulu so uyafisa ukuthi ngempela sibe abantu abakhulekayo. Sifundile masifunda lapha ku Matthew 24 ukuthi nokuduka kuningi. Especially ukuduka kuqhubeka kubaningi kuzodinga ukuthi before wenze noma yini. Buza uNkulunkulu. Ungathi ngoba usuzwe mina ngikhuluma lapha phambi kwakho bese ukuthatha njengoba kunje. Khuleka mawukuthi awuqondanga ngokuphelele. Ngoba lokho engikushoyo akuphumi kimi. Awekho futhi amazwi engawenza angakwenza ukuthi wena ufinyelele ezulwini. Yingakho siphinde simcela noNkulunkulu masusegumbini lapho uthi Nkosi ngizwile kuye kodwa khona la khona engingatholanga kahle khona. Ngisacela ungicacisele. Amen. uNkulunkulu uyasibiza futhi uyasi-invite ukuthi wozani lana nizokhuluma kimi mina ngizokucacisela. Okwethu nje ukucela bazalwane. Amen. Esizobheka ke manje sizobheka futhi namavesi akhuluma uNkulunkulu emphasize indaba ukuthi uyasi-invite uyakubiza mina nawe ukuthi sizokhuleka. Amen. Aseni laphana ku Luke chapter 18. Ngoba uNkulunkulu lana uyasivezela kaningi ukuthi mina nawe kumele sidepende kuye ngokuphelele and lokho futhi ngokukhuleka siyamtshengisa uNkulunkulu ukuthi sithembe yena akekho omunye umuntu esimthembile. Sesifikile ku Luke 18. Sizofunda nje amasukela ku verse 1 kuya ku verse 8. Engifuna sikubone la uJesu echaza ngendaba yomkhuleko iparable le. Kodwa ngifuna sikuveze ukuthi thina njengabantwana baNkulunkulu sinokuyithatha kancane kwesinye isikhathi indaba yomkhuleko. Sinokukhuleka ngempela sengathini sesiqale sazama ezinye izinto kodwa nje uNkulunkulu uyafisa ukuthi sikhuleke kuye. Siqale kuyena ngoba ukulunga kwethu noma yini esidinga sithola kuyena. Okwethu ukuthi size kuye singafunda nje verse 1 ka-8. Waphangisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bengadangali. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye ethi ngizwele esitheni sami. Kwaba yisikhathi engavumi. Kepha ngasemumva wathi phakathi kwakhe nakuba ningamesabi uNkulunkulu
nginganaki muntu. Nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo ngiyakumzwela funa angizuke ngokufika njalo njalo. Yayisithi inkosi yizwani okushiwe ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na. Ngithi kini uza kubazwela masinyane. Nokho nxa ifika indodana yomuntu imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na. Amen. Ngiyathanda uverse 1 ngoba uyasitshela ukuthi asikhuleke senze njani? Singapheza ngithi singadangani. Angazi version yakhe ethini. Kodwa nalana kimi yasho ukuthi sikhuleke ngaso sonke isikhathi bazalwane. So lapho uNkulunkulu uyas-encourage ukuthi sibe abantu abahlezi bekhuleka. Kungabi khona la khona isikhathi sithi khona hayi ngihlale ngingakhule. uNkulunkulu uyafisa impela sihlezi sikhuleke. Ukhuleke ngakusasa ngibuye futhi kuyena. Mangikhulekile ekseni mangizwa futhi ukuthi ngiyadinga futhi nango-12 emini ngithi Nkosi ngisaqhubeka khona lapho futhi umcele lokho omcela khona uzokusiza uNkulunkulu. Uyafisa ukuthi sibe abantu abalokhu beqhubekile bekhuleka kuye. Kungakhona la khona sifika khona sengithi ayi ekade ngikhuleka athi ngithathe ikhefu. Makusavuma nje la kuthiwa sikhuleke singaphezi angithi. Ukulokhu ukhulekile mawuthola ithuba ubona futhi ukuthi ngiyafisa ukuthi nje ngiye ngihlale nje ebukhoneni baNkulunkulu ngihlale ngiyenza ngimendlalele konke nje ngingashiyi lutho. Sisebenzise lelo thuba lelo bazalwane ngoba uyena osi-invite-ayo. Sizwile ngisilade sifunda nasekuseni ukuthi uNkulunkulu yonke into asitshelayo usitshela ukuthi kuze mina nawe sijabule futhi ukuze mina nawe sisondelane naye kubuyiselane yona lento eyalahleka ngesikhathi ngene isona. So leli yithuba lokuthi uNkulunkulu uyafisa ukuhlala nathi. uNkulunkulu uyena futhi ofisa ukuba nathi ukudlula thina ngithi ukufuna ukuba naye. Enye into lesibuye sikhohle ukuthi uJesu manje lokho esi-encourage kanje ethozani nizokhuleka ukuthi ake uyena ofuna ukulalela thina. And akukho angeke kufike la khona ozothi khona kodwa Nkosi ngathi nami ngihlezi ngikhala angeke umsinde ngeenkinga zakho. Ungakwenza lokho komunye umuntu uthe kodwa dadwethu obhuti wami mawami ngihlezi ngikubalela inkinga athi ngeke ngingayi kuye ngoba kade ngimkhalela. Kodwa uNkulunkulu woza akukho lapho nazothi uNkulunkulu awumyanga mhlawumbe ubuye kusasa sekukuningi nawe uhlezi ungikhalela letha kuye konke kukuningi kunjalo. Siyabonga lama testimony ngoba phela azivuselele nokuthi nawe la ukhona ubuke ngempela ukuthi lento uNkulunkulu asifundisa yona i-experience ekhona ngempela. uNkulunkulu akasitsheli ngento engenzeki yinto uNkulunkulu afisa ukuba siyenze ngoba iyenzeka. Amen. Asihambeni siye laphana ke kuJohn siya laphana kuJohane chapter 15. Chapter 15 vula ngisibhekwe uverse 7. uJesu umeyiqala ke chapter usuke eveza ukubaluleka ukuthi sihlale kuye ngaso sonke isikhathi. Aphinde sigqamisela futhi indaba yokuthi ngaphandle kwakhe uJesu mina nawe ayikho into esingayenza. Ayikho singazama ukuzenzela siyababona abantu bezama ukuzenzela kanti futhi nathi kungenzeka ukuthi sake sayiphila impilo lapho nasizamela khona. Safika futhi kwi-conclusion leyo uJesu ayisitshele yona la ukuthi akukho esingakwenza ngaphandle kwakhe. Amen. So ngithanda nje uverse 7 ngoba lana ukhuluma ngendaba yokuthi uJesu umethi asicele kodwa engifuna sikubheke futhi ukuthi ekuceleni uthi asihlaleni kuye. Amen. Ungasifundela kuverse 7 osekuthweni. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi nakucela enikuthandayo nikwenze. Amen. So siyathola la ukuthi uJesu ukhuluma ngokucela kodwa iverse liqala kamnandi lithi uma nihlala kubani ukuze ngoba kubalulekile ukuthi sihlale kuye uJesu. Angithi ukuze mase sicela singaceli nezinto sishaye nemkhuleko lapho nengenza ukufika kuNkulunkulu nale mkhuleko lapho nengenza ukusikhulisa kwanathi. Amen. Asiyeni laphana ke ku James uJakobe chapter 4. Sorry. Yebo. Ngithanda lana la ukuthi uma ngabe nihlala kimi mhlambe sichaze lento ukuthi ukuhlala kuNkulunkulu methi nihlala kimi kusho ukuthini.
akusho ukuthi umngane omethembayo. So uhlala kuyena ngoba uNkulunkulu omethembayo engekho omunye uNkulunkulu. So ozokwazi ukuthi wenze neozokucela kuzobe kuyintando yakhe. Kuyintando yakhe. Amen. Uqinisile ukuthi ngempela uNkulunkulu uJesu uyafisa ukuthi ngempela abe umngane wethu. And njengoba sishilo ukuthi uma umuntu umngane wakho wenza noma yini la uhleze khona. Nazi nezingane la ezincane ukuthi angimazi igama ubani. Kodwa uma enabangani ufuna ukwenza yonke into nomngane wakhe. Yazi ngisho bathiwa angazi ubaba noma ubhuti ngisho wathi ushaya igceke kodwa mawuzoshaya nomngane wakho ngeke kuzwakala. Uma kuumama kumele uwashe impahla kodwa mawuzowasha nomama umkhonzile angeke kufane. Ngoba wenza into nomuntu omthandayo omngane wakho. NoJesu uyafuna ukuthi lolu hambo lwethu lwefaith singalihambi sonke. Ngoba lizosixaka kakhulu uma simshiya uJesu. Ufuna sihambe naye kanje njengomngane simazisa bonke. Ngoba ngempela lolu hambo lethu angeke lifane uma sihamba noJesu. Amen. Sesifikile ku verse 3 ngithe chapter 4 angithi. Amen. Singafunda verse 3 chapter 4 verse 3 angithi. Amen. Cela usiphindela futhi futhi. Amen. Lokho wanamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithele ezivalelweni zenu. Amen. Uyalibona leli verse esiphuma kulo uJohn 15 liveza ukubaluleka ukuthi sihlale kuyo uJesu. Kungani kumele sihlale kuJesu ngoba asifuni ukuthi sifike lapho nesizocela khona. Ngoba siveza la ku verse 3 ukuthi sicele singatholi ngobani ngoba sifuna ukuchithela kephi ezinganekweni. Angithi kuyenzeka ngithi uthi ezukhula kuKristu ugcina ufika la khona ukuthi ezinye izinto noma zingekho zimbi njengakho ukukhulekela imoto ukukhulekela izinto zala ezweni akukho kubi. Kodwa uma usufike khona lapho nosukuthi ucelela ngoba nakho uself ufuna ukubunga yabo ukuthi inkinga iba khona. Uyabona ukuthi kuyenzeka ukuthi size uNkulunkulu kodwa inhliziyo yethu ifuna lento hayi ngoba nakho ngempela uyifuna kodwa manje sifuna sengena noself. Asasi umthandazo wamntana kuqhubha sekumthandazo kwaself. Lona sithi sifuna ukumbulala nsuku zonke. Uyavela naye nasemkhulekweni bazalwane. Alokho ecela izinto zala ezweni angabi nendaba nokucela icharacter, angabi nendaba nokucela ukuthi ahlukane nesono, angabi nendaba nokucela ukuthi athole amandla ukuthi akwazi ukuxolela omunye umuntu. Ulokho ecele nje izinto zasezweni. And ukuze sisuke lapho sifike lapho nesizocela khona into ehambiselana nentando kaNkulunkulu kumele sihlale kuyo uJesu njengoba eshiya. So ngifuna ukuveza ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sihlale kuJesu. Ngoba kuyenzeka sifuna ukuthi siguqela ubala kuvela ukuthi asikakakhulu asikakamazi nalomuntu esikhuleka kuwo. Asikakafiki le stage esekuthiwa kumele sifike kuso. Sibonile ngithi ukuthi mina ngibone nje usesho ukuthi ngisashoda kakhulu. Manje uzofike lapho nokuthi nje lutho mawunoJesu kuphela okunye nje noma ungasakuthola noma kuze kugcineni. Amen. So into engifuna ukuthi sifike ukuthi sifike lapho nesizohlala kuJesu sibone uthando lwakhe sibone umusa wakhe ukuze icommunication yethu nayo kube icommunication ehamba entandweni yakhe. And ukuze sifike lapho kumele sihlale naye isikhathi eside. Siyalifunda izwi lakhe uphinde ucele futhi lokho engikufundile ngiyakuzwa. Ngiyacela ukuthi ungelekelele. Ungambulele ngalendlela nofuna ngizwe ngayo. Amen. Ngithemba ukuthi lokho kucacile bazana ngoba lokho ngifuna ukugama ngempela ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sihlale uma sifuna kuba abantu abakhuleka imikhuleko uJesu nokuba azoyithokozela. Amen. Ngicabanga ukuthi lokho kucacile noma ukhona yini ongacaciselekanga. Sesiyadlula ke siyaphambili. Esifuna ukubheka ke lana sifuna ukuzobheka ukuthi uJesu okuyiyeni example yethu kukho konke. Yena uJesu uthini ngomkhuleko? Yena uJesu wayenze njani ngomkhuleko? Ayithi siyatshela kuRomans 13 ukuthi thina uma kuthiwa isikhathi sesiphelile insindiso yethu sisondele kunakuqala. Siyatshela ngithi iverse lokugcina kwichapter ukuthi sembathe uba
uKristu angithi. So sifuna ukwazi lo Kristu esimembathayo yena uthini ngomkhuleko kanti futhi esenyameni wayekhuleke ethini. Amen. Ngoba sazi ukuthi mathiwa sinomKristu omkhulu ozwelana nathi angithi. Uthi uyazwelana nathi futhi usekuhamba senyameni wadlula kule mpilo thina lesiphilayo. Webhekana nezimo thina esibhekana nazo. Okusho ukuthi yena uma ebhekane nazo wayinqoba. Ave kumnandi ukuthi uzwelana nathi nekubeni uyinqobile angithi. So asiceli kumuntu ongenalo uzwelo ngithina angithi. Uyazwelana nathi. Ukhulekile uJesu elala emhlabeni. Wasinqoba isono. Lesono lesi ekuthiwa thina mina nawe ahlukane nazo siphilele impilo engenaso. Amen. Ngithemba ukuthi kuzwakele. SesiyakuJesu manje sifuna ukwazi ukuthi yena uJesu wayekhuleka kanjani and uJesu uthini ngomkhuleko. Amen. Ngoba uma uJesu ewayeUNkulunkulu at the same time wayekhuleka kangaka. Mina nawe ngisingabantu enyameni abake badlala isono siyini mina nawe. Ngathi lokho ngasi-encourage ngempela ukuthi masibuka uJesu indlela akhuleka ngayo ngoba sesisobheka. Uthi mina nawe ngiyibona ukuthi cha shuna mina ngikhuleka ukudlula uJesu mina. Sekucacela ngithi lokho bazalwane. Before siqhubeke ngizofunda laphana ke ku steps to Christ. Angiphathanga ngabe ngizoveza la imbali futhi sekuyomela nithembe ukuthi lokho engikufundayo kuyikho ngikhuleke futhi. Ukuze ngidukise ukuthi ukuduka kuningi. Kodwa ke sizofunda la into engifuna sifuke kuyo ngifuna sifunde ku steps to Christ siveze lana kuyakhulunywa kakhulu ngokuthi uJesu ekukhulekeni wakhe wayibeka izinto kuBaba and lana siyatshela ukuthi kungani. Amen. Lana ngizofunda ku steps to Christ page 93. Lana kuthiwa our Savior identified himself with our needs and weakness. Amen. Needs and weakness. In that he became a suppliant, a petitioner, seeking from his Father fresh supplies of strength. So I'm told uJesu seeking from uBaba strength angithi ukuze abhekane nani siyaqhubeka. Siyathola la ukuthi so that he might come forth raised for duty and trial. So usuku nosuku uJesu kukhona iduty ayenayo usuku nosuku. Siyathola ukuthi impilo yakhe yes kwakhona iduty but siyathola ukuthi kwakhona nama trials futhi ayeba khona ngithi. So siyamthola uJesu ehambe yofuna strength for lezi zinto ezimbili. Ngifuna ukubambe lokhu ukuthi iduty kanye nama trials abhekana nawo. Amen. Siyathola ukuthi he is our example in all things. He is a brother in our infirmities, in all points tempted like as we are. Ngoba sifunda ku Hebrews chapter 4 wena sifunda ngoba sidlulile ku verse 15. So bengifuna ukugamisa lokho oqala ukuthi uJesu oyiphilile lempilo mina nawe siphilayo. Ukhulekile uJesu. And siyathola la ku steps to Christ ukuthi wayofuna amandla kuBaba okubhekana nani ukuthi aqiniseke kunale duty eyayimelele phambi kwakho ngimela ayifeze. Kanti futhi nama trials ayebhekana nawo. Ngithemba ukuthi sihamba sonke. Asend lapha ku Mark chapter 1. Sizofunda nje verse 35 kuya ku 39. Mark chapter 1 35 to 39. Lana ngifuna sikubheke u35 ngisocala sifunde u35 kuphela ukuthi uJesu uma ekhuleka sothola lana ke manje isikhathi kanye nelocation. Amen. Sesiyafunda la sesiyangena ukuthi uJesu lento ayenza nathi kumele siqale sizame ukuyenza ngoba uma uJesu eyenzile uJesu example futhi nathi mina lapho simelele ukuyenza uma sifuna ukuba successful ekuthenini sisindiswe sibe zidala ezintsha kanye futhi nokuqhubeka lo msebenzi kumele siwenze. Amen. Sesifile so kanje sifunde u35 kuphela. Ekuseni kusemnyama kakhulu wavuka waphuma waya endaweni eyihlane wakhuleka khona. Amen. So lana ngifuna sikuveze bazalwane ukuthi uJesu ekseni before nje ezenze noma yini ekseni uphinde futhi ayekephi endaweni enjani esehlane ukuze manje abe yedwa ngithi. And yazi into esinzima kakhulu kuthina angazi mhlawumbe abantu abadala bona basafarishi ke kodwa ngiyazi ukuthi thina sibancane uthi umuntu evuka nje usengena efonini. Ngiyazi ukuthi uma uvuka ungena efonini usuyifake kwi-cloud wena ngoba phela ngisho ngawedwa ngokomzimba kodwa once wangena efonini
usuqale zonke lezi zinto zala emhlabeni wabuka zonke lezi zinto wafunda ama-message ungenawo ngisho amandla kanti uJesu siyamtholela ukuthi ubewafuna amandla ngaphambi ubeyonza noma yini ngisho ngathiwa yazi kwesinye isikhathi usathane unokusikhohlisa azathi umuntu athi ngibheka ifoni mhlawumbe lo muntu uyangidinga uzomsiza kanjani nawe ungenawo ngisho amandla uzozumkhombe i-direction wrong ngoba ukakaze futhi uqale kuNkulunkulu so siyatholela ngifuna sibheke ukuthi ekuseni siqala kuNkulunkulu kulabantu abashanga abakhona zama ukuthi nje ngisho ulala sema ngisho idatha uzoyifaka ngisho ebhanoyini ifake nje ebhanoyini akekho umuntu ozokuphaka ngisho uvuke ekuseni ngisho ungaze uqale ngisho uvule idatha yakho ikhiphe ebhanoyini usudla hayi usuqede usukhulumile noNkulunkulu wathola amandla wababingelele okade ulele nabendlini wababuza impilo naxoxa then usungahamba usuyezweni manje thina into esiyenza uthi uvuka nje ususefonini usuzophendula inkinga zayo nalo muntu oxabane naye ufuna ukuqhubeka kule ngxabane enqaleni uyabona ubungozi bongaqali uNkulunkulu ukuthi uzoqhubeka vele wenza isono ngoba namandla awunawo awukhulumanga ngithi noNkulunkulu uthe uvuka wathi athi ngiyezweni kodwa lana uJesu example yethu uthini uJesu ekuseni hayi ukuthi phakathi nabantu wayezahamba ushintsha ngisho ilocation angithi ushintsha ilocation le lapho nengizoba ngedwa khona ngoba usathana into ayenzayo ukuthi hayi ngoba hayi nasekhaya beze bethi hayi ngoba usaserumini yedwa shuthi hayi uyakhuleka kanti abazi ukuthi usubuya kude usubuye egoli nama-conversation usubuye e-America bazalane lento serious ukuthi kumele siqale uNkulunkulu siwathola amandla uNkulunkulu uyafisa ukuthi asifundise namuhla usifundisa ngoba lezi zinto uyafuna ukuba siyishintshe asiqhubekeni ngoba khona la ngifuna sifike khona ufunde nje 36 siya ku 39 36 ya 39 sabu Mark chapter 1 uSimoni naye bamlandela ngomphuthumo sebemfumene bathi kuye bonke bayakufuna wathi kubo masiye kwezinye izindawo emizaneni eseduze ukuba ngishumayele nakhona ngokuba ngiphumelele khona lokho wahamba eshumayela emasinagogeni abo kulo lonke iGalile ekhipha amadimoni. Amen. So siyathola la ukuthi uJesu mase hambile wayokhuleka. Sifundile ngithi ukuthi wayocela amandla for iduty nama-trial azobhekana nawo. Siyambona ukuthi uJesu ophethe mase befika kuye bethi khona abantu abadingayo. Lento ade ngisho ukuthi nasemafonini ethu yohlezi khona abantu abadingayo. Lokho akungakwenzi uyitshela ukuthi wena hayi Nkosi uyabona ngakho abantu abangidingayo. Batshela ukuthi abakulinde wena lesi sikhathi sakho uma ubona ukuthi ngempela lesikhathi ovuka ngaso isikhathi abantu abakudlula ngaso hlehlisa ngehora uma ukuthi umuntu ka6 njalo ngo6 mhlawumbe uvuka wena vele sekubhizi endlini usafuna isikhathi vuka hlehlisa ngehora uma ukuthi futhi kulelo hora khona futhi okuphazamisa hlehlisa uzoze ufike kulelo hora elingenamsindo elizofika kulona likhona lelo hora elingenamsindo likhona lapho nozothi khona mangivuka la ngisho ukuthi yimi noNkulunkulu nalomuntu akekho umuntu ongofo umuntu ongakufonela kutshela ukuthi uNkulunkulu ufuna prioritize uNkulunkulu uyomelekelela nalomuntu obedepende kuwena so uNkulunkulu uyafisa ukuthi ngoba usathana umkhohlisi bazalana akekho umuntu okhohlisana usathana akakukhohlisa athi awumancane ngomkhulu awathende laba abantu abadingayo noNkulunkulu engathini nje usunaka yena angithi usathana uyasikhohlisa ngicela ukuthi singakhohlwa ukuthi ayikho into esingayenza ngaphandle kaJesu ungalinge kuyitshela ukuthi mangiqala usuku ngiyolekelela abantu wena nawe amandla ungenawo yilokho engifuna sithathe ukuthi uverse 36 mabefika kuyo Simon bethi khona abantu abamdingayo yohlezi nakuwe empilweni yakho khona abantu abadingayo kodwa kusho ukuthi manje neglect iprayer iphuthe elikhulu lelo ngalenza ngoba siyamthola kuJesu ukuthi uma esehamba yoshunyayelwa uphinde futhi ukhipha namadimoni amenza so siyathola ukuthi usewatholile amandla la esitshelwe ngawo la ukuthi uyowafuna ngithi baba azomenza ukuthi lo msebenzi awenza futhi awenze ngendlela uNkulunkulu afisa enze ngayo successful efficient angithi yileyo nto engifuna siyiqhamise lana sisahamba sonke bazalwane ngicela senze kuLuke ke manje chapter 6 Luke chapter 6 sizofunda uverse 12 sibheka uJesu oyixample yethu kukho konke uJesu ukuthi yena ubenze njani esala emhlabeni esishiyeli example mina nawe kumele siphile ngayo Luke chapter 6 verse 12
Yes, verse 12. Wathi ngalezo zinsuku waphuma waye entabeni ukuyokhuleka. Wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. So siyathola labazalwane ukuthi uJesu wayengakhuleki ekuseni kuphela. Nasebusuku uzokhuleka, ngiyazi hayi ubusuku bonke but kubuwe ngempela. Kodwa into engifuna ukuyigqamisa lapho ukuthi uJesu uma usuku seliphela wayephinda abuyele kuBaba. Nathi simele ukwenza njalo bazalwane. Ngifuna ukufika lapho ukuthi usuku ngoba linenkinga engaka angihambe ngebanga. Kade yesho sisuthi siyakhula ngithi sizobonga. Awubonge ukuthi inkosi la ungithume khona umsebenzi uhambe kahle. Futhi inkosi lesono lesengisikhulekele izolo cha namuhla ngwabonile amandla akho. Kubalekile ukuthi isekuseni kanye nasebusuku uyakhuleka nini. Ngoba nasebusuku kubalekile uzobonga nini. Uzobonga ngithi uthi inkosi cha yazi uma usukhuleka ebusuku yazi ukurecall nje zonke izinto ezenzakalile osukwini. Lana khona uNkulunkulu ongambona ngakho nazo usuyithula usuthi yazi bekuwena uNkulunkulu lapha angazi ngidlule kanjani. Kodwa ngeke uze ufike lapho uma ungazenzeli wena isikhathi sokuthi uhlale noNkulunkulu ukhulume naye. And uyakuvezela ukuthi hawu uyabona lapho uthenzakaleni mina. Uyabona la ekseni ukuthi kwenzakaleni. Bese uNkulunkulu uyakhula kanjalo. Yonke relationship angithi ikhula kanjalo. So into engifuna futhi sifike kuye sifunde lapho ukuthi ipoint lethu noNkulunkulu iappointment yethu noNkulunkulu ungabe bikho lutho engaphezulu kwepoint lethu. Ngoba uma sihambela izinto zala ezweni ushiya ngisho umuntu esathi uyakukhulumisa la uphuthuma i-interview angithi kuthiwa ngo-8 uma ulate ngisho ungamiswa umngane wakho uzomtshela mase ngibuya ngoba uyaphuthuma ngithi nathi kumele ama-appointments ethu noNkulunkulu siwenze kanjalo ukuthi uma ngazi ukuthi nginesikhathi uzosethe ngisho isikhathi sami somkhuleko nasekhaya bazokwazi nonke nizoba nesikhathi nisenikhuleka nonke kodwa wena uyafisa ukuthi cha hayi ngihlali nje la ngibhekane naye uNkulunkulu ngimazise lokho kungithuphayo ngizobonga futhi la ngenzele khona. Siyabonga kakhulu ngale futhi ngizangiphakamisa ngoba ngiza uthabile ukuthi indaba yobusuku bonke yebo akusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi sonke siyaqonda akusho ukuthi every night kumele ukhuleke the whole night siyibona nkosazalwane but masibuka la i-context into ayisenzeka la uJesu ilesikhathi wayezokhetha kubafundi abaningi abazoba ama-12 apostles siyakhumbula. So uJesu wayengena abafundi abawu-12 kuphela wayebaningi but from la abaningi wayefuna ukukhetha ukuthi abazoba yi-12 nje abazohambisa ivangeli siyabona nkosazalwane. So sengisho it was those occasions eyithile uJesu ayitholakala ekhuleka ubusuku bonke. So nathi ngakuhle leyo nto si-imitate makunezinto ngempela ezithile ezidinga i-decision and eserious yabo ungakhuleka ubusuku bonke ngempela ucela uNkulunkulu i-guidance siyabona leyo nto bazalwane. Ya lokuyilo so hayi ukuthi every night all night cha ngoba ngeke uyabuya phela amandla kodwa there are times when kubalulekile sengithi ziningi isikhathi la uJesu ekhuleka the entire night yabo even ngesikhathi before abethele uJesu wayekhuleka uyakhumbula ukuthi bamthele kuphi eseGetsemane esenzani esekhuleka yabo. So many times before kwenzeka izinto ezithile nje ezinzima uJesu wayekhuleka ubusuku bonke. Amen. Okay. Yes. Enye into engiyicabanga uElen wathi ukhulumile ngalesimo sokukhuleka. Kwesikhathi ngathi wakhuleka wakhuluma ngesikhathi eyedwa wathatha isikhathi sakhe no disturbance kwabanye abantu. Sometimes not even sometimes kubalekile ukuba ngibe nesikhathi noNkulunkulu where I can sit down and pray as much as I can without bothering the other person. Nokuthi uyazadonsa ke wayithole leso sikhathi sokukhuleka ngaphandle kokuphazamisa umuntu. Sorry abengixolisa ngiyazi isikhathi esiphelile kodwa ngifuna ukuyisho ngoba ngize-comment yamdala you know mawufunda kumoya wesiprofetho kakhulukazi incwadi i-prayer sengiyakhohlwa nje ukuthi the page but elena kuyakhuluma nangokuthi one of the reasons yabo masikhuleka in public prayer uthola ngenza imithandazo emide kakhulu which is because i-private prayer is neglected yabo. Thola izinto emele ngaba ngizikhiphe kuNkulunkulu in private and manje sengibona kuvela ithuba lokuthi ngizikhulume yabo. So it's very very important ukuthi i-private prayer ngempela singayi-neglect
Ya sayibonga kakhulu iphuzu leli mntana. Ngithemba ukuthi bazala lesizwe esona. Ngiyalithanda liphuzu elishiwo brother Samuel ngoba libalekile ukuthi kukhona izinto ozazi ukuthi izinkulu ezizokwenza mhlawumbe ngosuku olulandelayo. Yilapho kumele ukhuleke khona ngempela ngoba uJesu amthola ukuthi ngaphambi kokuba akhethe abafundi bakhe siyabona ukuthi lana wenze njani. Wakhuleka ubusuku bonke and ziningi izikhathi njengoba ngiyathi la khona uJesu ekhuleka ubusuku bonke ngoba wayazi lokho abhekane nakho kusasa kukhulu kuyadinga ukuthi akhuleke ubusuku bonke. Sengisho ukuthi nathi zikhona lezo zinto lezi ekumele sifikelele khona ukuthi ngikhuleka ubusuku bonke ngoba ngazi ukuthi lokho engibhekane nakho kusasa kuzodinga ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla ngendlela emangalisayo. Amen. Ngicabanga lokho kuzwakela. Sisabuyo le ndaba le yezikhathi zokukhuleka selapha kuDaniel sizobheka nje uchapter 6 ivesi elilodwa nje uverse 10. Ngifuna ngigqamisa nale ndaba le yokukhuleka during that day. Sibonile ekseni, sabona futhi ebusuku. Ngifuna manje nasemini bazalwane. Nakhona siyakhuleka emini, ungazenzela nawe isikhathi. Ngoba usuku lude phela. Uyadinga ukuthi uma uthola ithuba uyocela uNkulunkulu, uyocela lamandla. Sesifile ku verse 10. Engasifundela kwesefika. Daniel chapter 6 verse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe wangena endlini yakhe amafasitela ekamero lakhe ayevulekile ebhekise eJerusalema wabhuqa ngamadolo kathathu ngosuku wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Amen. Amen. So siyabona la lapha ngifuna ukuveza ukuthi izikhathi zokukhuleka sikhuleka ungakwazi ukuzenzela nawe isikhathi ukukhuleka ngokathathu ngosuku. Amen. So ngiveza ukuveza ukuthi iBhayibheli lisibekelile ukuthi senze njani mase kuza kuphi kumkhuleko. Sengizovala nje ngithanda ukugqamisa ke manje ngithi sibonile ukuthi zimbili uJesu izinto ayicela amandla kakhulu kuzona. I-duty kanye nempilo yakhe ama-trial ayizobhekana nawo. Ngaphambi kokuba sibheke kabanzi lapho ngicela sekuMatthew 28 ukuthi njengoba sihlezi sifunda lana sifundiswe ukuthi mina nawe siphume la siyofundisa abantu sizuze ini imphefumulo nithi. So umsebenzi lowo esishiyelwe wona mina nawe uthi uma uJesu Kristu sesimamukile njengenkosi nomsindisi sisukeke sihambe siyotshela nabanye ngalo Jesu lona. uJesu osilekelelayo kwazi ukuguqula impilo zethu. So sesifikile sofunda nje laphana u19 no20. Matthew 28 19 no20. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathise egameni likaYise nendodana kaMoya oyingcwele. Nibafundise ukugcina konke engenyaleni ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. So lana bazalwane siyathola ukuthi mina nawe kumele sihambe siyotshela abantu ngalomusa nathi sesufumela. Sifundisa abantu njengoba hlezi sifundela sifundela usambe siyofundisa nabanye ngithi. So siyobafundisa lokhu uJesu asifundise khona ngithi. Kodwa ngifuna sikubheke ukuthi umkhuleko ubalekile uma sokwenza lo msebenzi okuyozuza imphefumulo. Ngoba isikhathi esiningi sinakho ukuthi umuntu kade umshumayezile, kade umuntu umtshela ngoNkulunkulu bese kuvele kuphela lapho ungamkhulekeli. Iyiphutha kakhulu ngempela ngoba kumele sikwazi ukukhulekela umsebenzi esiwenzayo sasola uJesu naye wayethi khulekela iJuda. I can imagine what wayekhulekela Nkosi, wayesho ukuthi ukhulekela labangakababoni, ukhulekela nalabo futhi asebashiye neqiniso. So nathi simelele ukuthi sikhulekele laba bantu esibavangelayo. Kubalekile. Ngizofunda ke lana ku testimonies for the church. Little Lana, do not neglect earnest prayer that you may possess a lowly mind, and that angels of God may go before you to work upon the heart you are trying to reach. And so often them by heavenly impressions that your efforts may avail. So la siyathola uma senza umsebenzi okuyovangela abanye abantu kumele sikhuleke futhi. Yinto leyo eworthy ukuthi uguqe ngedolo lapho ukhuleka uthi Nkosi la engiyakhona ngibakhulekela bonke. Uma ukuthi niyohlangana uzomkhulekela ukuthi ngiyacela ukuthi isitha singamvimbi
uthatha afike ne-excuse othi ngeke saphumelele. Uyabakhulekela abantu ohlangana uma uthi iBhayibheli lithi bakhulekele ukuthi inkosi ziningi iy'nkinga nosathane ngabakhona. Ngiyamkhulekela ukuthi akwazi nje ukuphumelela, vikela ususe yonke isithe sikubekile ukuthi bengaphumeleli kule gathering. Uthi ngisho sebefile ukuthi inkosi ngiyakhuleka ukuthi nenhliziyo zabo uzenze zibe umhlabathi ovundileyo. Leli qiniso ekungelakho engiyobanikeza lona lifike likhule enhliziyweni zabo. So siyabona ukuthi ngoba sifunda umkhuleko ubalekile futhi nokuyovangela ukuthi awufiki kuphela uyomtshela umuntu iqiniso but uyamkhulekela futhi. Umkhulekela ungakafiki if ngisho usuqedile uneze iqiniso uphinde futhi umkhulekele apha. Ulokhu ulibiza nje igama lakho. Siyazi ukuthi ngoba silala abizwa nawe amagama. Bakhona abantu abasikhulekeli la. Kwangasikho nje ukuthi hayi kwakuyimthanda zami kuphela nje ngicelele enkosini. No. Igama lethu labizwa elakho nelami labizwa kunabantu ababesivangele. Belokhu belibiza mase beqedile ukuthi umama usibani bani. Ubaba usibani bani Nkosi ngoba nje ngiphuma ngiyaqeda lento esiyifundile ayizwe. Umambulela umcacisele. Ngoba uzothola nalomuntu lo nomvangelayo akakayazi nenkonzo yokukhuleka kahle. Uthi uma sephuma kuwe nje athi hayi sengeze ngihlangane la ngeviki elilandelayo. So wena uyamkhulekela ngoba engakakhulu ukukholela. So ngoba sinikezwe lo msebenzi othi sihambe siyokwenza abafundi, sibafundisa abantu lokhu uJesu asifundise khona. Kumele sikwazi futhi ukuthi sikubone nokubaleka komkhuleko. Ukuthi nje masihamba siyakubona ngisho sesibuya kubona siyabakhulekela, sibabiza ngamagama nje siyabakhulekela. uNkulunkulu uyayizwa umkhuleko and uyafisa uba senze kanjalo. Ngithemba ukuthi lokho kuzwakeleke bazalwane. Sisakuyo nje indaba yona leyo yokuthi ngoba sineziwe umyalezo wengelo seyintathu ukuthi sihambe sotshela abantu ngaleli ivangeli laphakade ukuthi abantu kumele sibakhulekele. Lana futhi ngizofunda kwi-Review and Herald u-April 11, 1893. Nalana kuyaveza ukubaleka komkhuleko ekuzuzeni kwemphefumulo. Amen. Kufundeka kanje ukuthi prayer an important part of success in soul winning. So siyathola ukuthi kuze sibe ne-success ekuzuzeni kwemphefumulo kumele sikhuleke. So kuzokwenzeka uyibuza isikhathi umuntu ngimvangela kwangenzeka ukuthi ngoba mhlawumbe akangamkhulekeli. So uNkulunkulu nami uyakukhumbuza ukuthi ezumvangela ngikhulekele phela ngoba kuningi abhekene nathi isitha asithandi lento oyenzayo ukumnikeza iqiniso. Yaqhubeka la lithi if the members of the church would but put to work the powers of mind that they have in well-directed efforts, in well-matured plans, they might do 100-fold more for Christ than they are doing now. Amen. If they went forth with earnest prayer, with meekness and lowliness of heart, seeking personally to impart to others the knowledge of salvation, the message might reach the inhabitants of the earth. So lana siyathola futhi encourage uNkulunkulu uyasikhumbuza ukubaleka komkhuleko ukuthi siwenza lo msebenzi wokuthi ukuhambisa ivangeli umkhuleko udlala indima enkulu kabi uma sihambisa ivangeli. Sisahamba sonke bazalwane. Sesiyavala nje sengizofunda okugcina la ngaphambi kokuba sivale. Lana ke ngizifunda ku Christ Object Lessons page 354. Christ Object Lessons page 354. Kuthiwa uthi uNkulunkulu lana praying for souls will bring us closer to God. So yabona into enzala ukuthi uma ngikwazi ukuba nomkhuleko ngikhulekela omunye umuntu yazi leyo nto uthi uNkulunkulu isisondeza kuyena. Angithi siyafuna masifunda ku-Matthew 5 kuthiwa sibakhulekele nalabangithi singazwani nabo. Ukuze siyabona ukuthi manje kahle lento yenzelwe thina isondeza naNkulunkulu and ubokuyizama ukuthi awukazi uyizama. Laba abantu ubona ukuthi abakuthandi ubona ukuthi ngihlezi nenke awukuqala ubabeke ukhulekele ngisho abantwana babo uzobona umehluko wenzeka kuqala kuwena but uyibona ungenawo amandla ukuthi uzomxolele but uzobona ukuthi hayibo khona lento eyenzakala ngaphakathi. So lana siyathola ukuthi ke praying for souls will bring us closer to God. Maqhubeka kuthiwa as we seek to win others to Christ, bearing the burden of souls in our prayers, our own heart will throb with the quickening influence of God's grace. So siyathola ukuthi kusiza nathi ukuthi sisondele ngokuphelele kuNkulunkulu uma soqala sikhulekela abantu. Ngoba no moment umkhulekela omunye umuntu uyeza ukuthi hayibo usunale responsibility manje ukuthi kumele ngempela ngiyenze ngoku zasindiswa. Ngoba manje usekhona nasekhumbini lakho lapho noNkulunkulu. Usuyabiza igama lakhe lakho nobhekene khona noNkulunkulu. So lokho kuzokusiza ukuthi kwanawe lo msebenzi ubone ubalekile futhi kanti futhi ube successful kumele sikhuleke.
uqhubeka lapha nibhala kanjena uthi our own affections will glow with more divine favor. Our whole Christian life will be more of a reality, more earnest, more prayerful. So siyathola into enzakala uma sikhulekela abanye abantu ukuthi kukhulu okwenzakala kithi. Kuthina kunalokho esicabanga ukuthi kuzokwenzala kulowo muntu kuphela. So nje ngazothi nje ngalesi sifundo uNkulunkulu engasi-encourage, ngiyazi ukuthi lamavesi maningi siwafundile, kodwa nje ngazi ukuthi nje uNkulunkulu engasisiza sibambe lokho okubalulekile ukuthi njengoba iprayer kuyinto esikade siyenza, ngisho kukhona uNkulunkulu la khona kukhumbuze khona ukuthi la ngicela ushintshe la ungenza kangcono la. So ngiyacela ngoba ngiyazi ngoba umkhuleko yinto ekisonke akekho ongakhuleki, so ngiyathemba ukuthi kukhona esikuthathile uNkulunkulu azoselekelela ngakho. Amen. Kuphela lapho ukufunda kwethu. Ngizocela ke umdala asivalele ngomkhuleko. Asikhuleke. Nkulunkulu Baba wethu olungileyo osezulwini. Nkosi ethandekayo, siyabonga umsa wakho mangalisayo. Okhethe Nkosi kuba sonile sinje igcwele isono. Wafisa Nkosi kuba sazi ngokujulileyo ngawe. Khona manje Nkosi sifunda ngomkhuleko. Sifunda ngesikhathi esibalulekileyo. Isikhathi la befanele sithole ithuba lokuxoxisana nawe. Kuningi okumnandi sikuzwile nokufaneleyo. Sicela Nkosi yethu usiphe amakho engcwele. Sigcine enhlizweni zethu, sigcine engqondweni zethu. Sigcine empilweni yethu ukuhamba kwethu ukukhombisa ukuba singabantu abaxoxa nawe ngezikhathi zonke. Buse Nkosi usuku lonke namhlanje. Buse Nkosi izifiso zethu zonke. Isifiso Nkosi sokuba sibe ofakazi bakho abaqinisileyo. Sibe ofakazi bakho abavela ngokusobala kwabanye abantu. Ngokuba siqinile emthandazweni, ngokuba siqinile kwethembeni wena. Sikunikela konke kuwe ngoJesu osithandayo Nkosi yethu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just